Normalcy returned to the Tripura's key transport lifelines on Wednesday after two prominent organizations of surrendered outlets, the Joint Action Rehabilitation Committee and the Joint Action Committee, withdrew their indefinite rail and road blockade following top-level administrative assurances within an hour. Activists, supporters of both the JARC and JAC launched a simultaneous coordinated shutdown across two crucial transit points. Hundreds of protesters gathered at Hatai Kotor area, completely freezing vehicular movement on the Assam-Agartala National Highway. Simultaneously, agitators blocked the railway tracks at Brigodaspara, cutting off train connectivity. The organization orchestrated the direct action to press for a 9-point charter of demands centered around the comprehensive rehabilitation of former insurgents. Following a series of emergency discussions and firm assurances from high-ranking administrative authorities that their demands would be looked into at the highest level, the JARC and JAC working president Thomas Tripura officially announced the withdrawal of their agitation within an hour. Deprive JARC, JAC, duita group sung khajak, especially all group khajak maninkai pre-1998 and post-1998 sung joto sini sobani kisinong nutiyoi, especially ina kaisa kaini kaitam kaibri kaiba kaito khaija phainai bongni nutiyoi sung romde sara Tripura jodi tang jodi revolutionary members of 10,000 tongo hinkai obviously minimum 6,000 to 7,000 only kintu jotto no lakhai to sing near about 25,000 kana karon hinkai A to Z alphabet pai sini songgothon tongo especially sini major group rok ni bisiyo tongo sing NLFT ATTF ATPL nung tanai ang to bumungse sanan mangralia ase kabang hingga on bisa BNC te tongo hingga overall no tuyoi jara deprive in the sense mungsa sujog subida maya karon hingkai oike kaisa kaini phainarok chung bibhinno taina arms cadre government ni jemon nomdi Assam Rifle BSF CRPF TSR police hingkai bongni goenda songsta ko chung phayu nong dabi ke phaimani yagolo tamo जोंनो याखारै दङ ঠিক আছে nok phaika ga mongkha nini ora silai lanai guli lanai e lanai hinga lai paika gai bongno interrogation ba tahini lagoi bongno mutamuti romdi saja salne bogbai tonoi thangai mangkha nok nogo holka kintu oboni ulo sini je thangai thanani chai thanani rongoi thanani ba rehabilitation ni je package tongo oborok sini bai mungsar ojagya especially jara family tonai Thandi nga phaidi nung phaigen no rang ronai chakri ronai nin basana lekha phurungnai obothe kabangma taina empty promise khayo kabangma goenda songsan borong thong Assam Rifle no share pi bong thong inga bongtama khai lai paikan kai sobai ro phainai mane berai ro paikan kai sing aro oboni mungsa emang nule bok sane ang to dakoto non ake saito mani जों आं तो मुंसे खाइमान लिया जेनि उपर महल अबतो स्कीम करे बा नंग आखे रनन बागै बंनि कोना स्पेशल पैकेज करे हिंगाय आं सरी किन्तु बगान सामने आंसे बाने जाखा आगे साइ पैखा हिंगा अबनो अबतो खाइना विभिन्न जराको विभिन्न बरफ जेनि ताइनाय आर्म्स कैडर रक रिभोल्युशनारी मेम्बार्स रक आगे बाने जाखा हिंगा बाने जांगमानि बागैनो जों ताक संखा जों आखे कासाकाइनि फाइज मायाराव जों मानानै हिंगाय जों बुथु बंगा एकटा एट लिस्ट Sini survival ni bagai, jeng thangai thanan bagai, sini bahasa putih orang lekha pora phurungnan bagai, jengbo sini 9 point demand na jeng pura mangai senai. Naro hapsu jara. Habang boi jeng koksalai jak jeng tribal welfare minister ni ora thanjak, ni ora thanjak, ebong miago jeng oboni sakang, bu sakang go, jeng SP ni special branch bai jeng salaika, salaimani bisinte nong na jeng malai ronai, sini nodal officer bai ba sini ministry level o. Ba secretary level ni saka engkai जों मियाखाय सारिंने पास्तानि जरा हर सानजानि सातटा जरा जों कौसालायका सालायमान बिसिनते सिने 9 point demand no जों पंखे सालायका सालायमान उलो
bok sing no bana asa soka je tai ne nong ni demand ta bok sini state of implement ong ya ta se ang sai thanga rubber mission plantation ganong ko bu je pek chu kunum ya ganong am kha tong nai ja rut bolo khai tong nai ja na bote sini mo to already sing to salai se paikha sini mo salai paijak sing ekmatro sini je cadre song no sini downline officer no sing bono briefing logai sing yakari ro nai inga sini mo actually sing 7 o'clock jora sing thong nai tongoi paikha sing koite jora tong nai tin up to 7 am sari ni tabok 7 am mane tak ni phurung jora 7 jora tong nai inga tabok sing ni koksai paikha ke sing lama no tisai ro goi sing sakai sakai sini je tamu dabi manai nok tini rosna nai khas David maya David proposal sing rokha ebong bok sing na asa rokha nongni 9 point demand no sing khabai khobai yasagai lakha ebong nongni obono karan ka nodal officer to kuno deno sing no implement khainai ni samanya karan ka it is totally depends on the administrative bu phunu simi naya bo kaijo kori karyakori karan ka abo bok sing salaimani bisini zaman omde bok tak salainai bono sini je demand no te bok putap khainai putap khaimani yagulo obno bok salai paikang sen ara isa second round bok table ring paikang ke bo skin no bok first implement khaiman nai jadi semaya ra pung tong ha onek to maya tong nan kokya mannai bahimba sengkai tuni bikai khalam mana musuku oboinga sini kaisa ekta weakness bung hinji karon ka kotogula manai tongo sing je tuni bikai je khalam mannai oboti kono process koroi ba khaibo maya karon ka government manano bini kabangma scrutiny khainan tongo o jaga sing government no totally sing misa sai banai gai koksa ga yakar lokha on by sing banai jakha oboya manane hinkai যেমন sung nungu even government no এই যে তাই নাই PM YD hin ta hin no 2017 go je bor rongni survey angka bok 2022 te sogo manu hinga abo pasang lengdi nai di hinga obotoni baino sung jara binai ro sung bo khasina nangnai ebong sung obono tuyoi kha logoi matong nai karon kai kaisa kaisa scheme no implement khaina ngai to oboto obo ani nongni kogya ni nongni kogya একটা সরকার মানে না বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট নোডাল ডিপার্টমেন্ট কক সালাইমান বিষয়তে অব একটা থুনি বেকা খানা মানে জাদিয়া কিন্তু অব লেংদি প্রসেস to अब तो चिन तो जरा पाइप प्लेयर है इंडिफिनिट पीरियड अब एक्चुअली इंडिफिनिट पीरियड अब कोनो टाइम बाउंड खलाजा करे जतो सब पर्यंत चिन अब चीफ मिनिस्टर इंटरवेंशन दिया सा चीफ मिनिस्टर नि बो फाइमे एफनो बिनि ऑफिस नि जे कोनो ऑफिसर फाइ जनो एसुरेंस दिया सा पर्यंत जों र सायानि सामानि thaising kisa khoroksa nong ni der saka sapa em khan rosana ni amo ko busu jora tu अब तो आने रो अमते कोनो इनफॉरमेशन फाया को बा बिनि रो दे फाइ तो अब जों सालायने आने तो फाया को nong ni dabi ke tam tam te yor चिन अब 9 पॉइंट चार तरफ डिमांड दङो जेटा दिनै प्रोवाइडिंग पावर टिलर इंडिविजुअली रिनानि एरपर एआईडीडी बेस स्कीम गोटारी पिगारी मिल्काव अब रिनानि सीएम राबार मिशन अब रिनानि ओंखाय दिनै अटो रिक्शा ट्रेवल डिपार्टमेंट होते रिनानि दिनै चिरायखनायनि एजुकेशननि बागै एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल नवोदय स्कूल और चिन चिरायना पराशनानि व्यवस्था खालायनानि एरपर चिन पेंडिंग कोर्ट केस अब उद्दल खायनानि एरपर चिनि टंगो যারা নক মায়াকো PMAYG अब नक जरा डिप्राइव तंगना रिनानि एवं जरा ताबुक फनो पाता बलं पाता माया लेब्स तंगना रिटानिस डिप्राइव रिनानि लैंड अलॉटमेंट रिनानि एरपरे चिनि अब मार्केट स्टॉल कंस्ट्रक्शन खाय रिनानि लगेबो 2.5 लाख खाय वर्किंग कैपिटल जे माने खुले फाले जानानि अब रिना सहनो चिनि विशेष के 9.4 ऑफ डिमांड्स obo je maya sak no odon tongnai haba haite माया साक चुं तंगनाय मियाव कायसा चिनि डायरेक्टर ट्रेवल फॉर डिपार्टमेंट लेवल कैसा ऑल लाइन डिपार्टमेंट मीटिंग जो कंडक्ट खायजाखा मीटिंग कंडक्ट को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन खायका किंतु पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन खायथानि किंतु कोनो फाइनल सल्यूशन ब्रो नखर माया कारण जों साइमानो ऑफिशियल रक बिनि कंसर्न मिनिस्टरनि एप्रुवेल किमा गवर्नमेंटनि एप्रुवेल साराव कोनो ब्रो कंक्रीट डिसिजन ब्रो रिमाया ब्रो अबनो जों साका नावनि मेटार न जों सिरियस नावै अबनो जों हाई अथॉरिटी जों मेसेज रहरै दंगो एवं मिया हरनि 12टाव चिनर कायसा मीटिंगनि एसपा सिस्टेम अनुयायी माइनुट फाइखा जों जेता कक सामानि मीटिंग अब माइनुट न जों रिखा अब माइनुट जों ताबो बचिनि दल बाय जों सालायमायाखौ परा खाना रिमायाखौ
अरत नेटवर्क नि प्रॉब्लम तंगो पीडीएफ और हरमानी पीडीएफ को फायांग तंखा जों सालायनाय जोंनि बदलाव बाय जों नायलायनाय जुदि सेटिसफेक्टरि रंखायबा कन्सिडारेशन खालामबाय जों चाइथावनाय आदारवाइज तिनावबो मुभमेन्ट कन्टिन्यूस जारि दं अच्छा ननि ओ जमा के छाता क्वेश्चन है कि न कि कॉक चाप है बताओ ना आनरला हमते कोनो मेसेज करे बिनर दे फाइ दं गानर तो एक्चुअली हम एयरटेल आनर नेटवर्क अवेलेबल करे आनर फाइ दंखा अब बजिउ यूज खायमान बा बिनर फाइ दंखा सुनो एक्चुअली नर तो कॉक जे समय सागलायफो प्रेस में खायबो तो थानचाने अखलाय नर जे सी बाय जे आर सी नर ग्रुप खाय दुइटा ग्रुप खाय माने किया बताबो के नर कॉक थानचा करे ताम ना ना आं तो आयां ताइ केसे मीडियाव आं को रि दंखा कॉक तिपराव आं कॉक साइ दंखा और बिसिङो बनर मेसेज दे फाइ दंखा सिया ताबो संगानो चिनि प्रेसिडेंट बरमगुनां पासाराम तिपरा थमास न बिनर कोनो डेभलपमेंट मेसेज दे फाइ दं डेभलपमेंट मेसेज जदि फाइ दं केबा जों पालो सालायानो बुथ कमिटी जॉइंट कमिटी जेएससी सालाये पॉसिबल खांके ताम रूट ब्लॉक विड्रॉ खालायनि बदि नॉन पॉसिबल खांके मा तंनाय जों तो इंडिफिनिट पीरियड बगैसे जों फायो जों तो कोनो पब्लिक या जों कायसा इनसार्जेंट जों रिटार्निस हकाक ते स्लाइटि जबा खाय फैनाय चिनि क्रिएनाने लाजने कोनो ककरै जोंबो ट्रेनिंग खाय फैजा कमन ट्रेनिंग इताम पुलिस ट्रेनिंग दाव सिम्पल ट्रेनिंग जोंबो खाय ताबो जों रोंगो चिनर स्लाइ पाथम कगनानै त जतो नखलाय जतो डिटेल्स एक नम्बर चिनर कोनो पब्लिक या जों क्रिएना बुकाव या जतो कोन पन्द चिनि डिमान्ड फुलफिलिंग आसा जों चा लगै थांनाय अबसे चिनि Following the declaration, protesters cleared the tracks and highway, allowing train operations and highway traffic to return to regular schedules. Reported by Raju from Hatai Kotor, Chini Khorang.